payla jay ubing ka ikasat pujay bakbaketen nagrigat ang desisyonan no sinot inaksurutan ay ubing weno tay bakbaket ang padadamnet anapatet no tay ubing si asawae aring nansun atag agibiyek ngem no tay baket iti piliyek kanayon tun di ar-ariyek tapon awan ti masaktan asawa iklata ida adwan ilipin ko payla jay ubing ka ikasar pujay bakbaketen paraan anak jay ubing paraaw awir jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para rabi ijay ubing wow nagmayat munay adyagin paraan anak jay ubing paraaw awir jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyain bila ang ngek mo sumronton tay imon 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 nagpinget na ton akan kanayon ay buong ton tay olon tay ubing si asawae aring nantun atag agibiyek yemno tay baket iti piliyek kanayon tun ti ar-ariyek tapon awan ti masaktan asawa eklata ida adwan ilipin ko payla jay ubing ka ikasar pujay bakbaketen paraan anak jay ubing paraaw awir jay bakbaket wow nagpintas sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para rabi ijay ubing wow nagmayat unay agyagin paraan anak jay ubing paraaw awir jay bakbaket wow nagpintas sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para rabi ijay ubing wow nagmayat unay agyagin paraan anak jay ubing paraaw awir jay bakbaket wow nagpintas sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para rabi ijay ubing wow